Khurumzari Times of Manipur Television miyeng tabi punopu taramna okchari Manipuri poni hariba sigumba yamna atangwa makhalgi sa oriba si Manipur ga yamna koigi naknaba dugumba sa makhal amani habisi kakpa yaroda wafamni mahakna koigi Manipur bu saktak pada chauba dugumba thodang ama lauri habisi misu koina punamana khangnarba ngaktani adubu ngasi amuk hanna koina yengkhatu matamda sigumba koibu saktak piraiba koigi khunai asiga koigi lonchit kayam naknaba dugumba sa makhal asigi maraiba kadomda leiribage habisi ngasi na ahanba lawbuna te tattana masi kaya koigi media gi thongda kayara hanna lawkhrabni miyamna kayara hanna sigumba sa si kandaba yade habagi dugumba achetpa phirep kanna leirabani Amaromda lenga ki maikai de gisu tawpham thopa tawri haiba de khoina ji lawjara gasu ngasi phawda hariba khoini khoigi mangchil lakadawri haiba sa si mapung phana kanba ngamdabagi dugumba chauba dugumba phibam amada leiri haibasi gi wakhau khoigi wakhalonda asi Times of Manipur Television na sigumba special talk show on pony haiba hiram sida nainanabagi demak khoigi studio lengsen bina leibasi Manipuri Pony Society gi secretary gi thawgai pubiriba tamo NINGTHOUKHONJAM Ibungochoubi ni tamo hamada taram okse thank you tamo ai enju habit tawapon chawapon thamjagi bidune khoigi Manipuri Pony gi leiriba marai baksi khoigi amna sorry state haigadra sida leiri haibasi makoina masigi matang da sune khoina maruina khoi khanan jingi jai tare do tamadu laktri ngai da khoigi Manipuri Pony siga magi leiriba puwari hai tare ko aduga khoigi leiriba khoi khunai siga kayamu yam naknaba kari wari leibu habsi sawama tang hamada thamdigani अखोई दी मणिपुरी सिविलाइजेशन अखोई मणिपुर मैतई की सागोनब अखोई सिविलाइजेशन अखोई पुवारी यावरीबसे क्रिएशन दगी अखोई मी ओइना लाकपदगी हुजिक हुजिक लाई हराउबद रिफ्लेक्ट तौरीब मागी कल्चर अखोइना से मार्जिंग हाइना अखोई लाई ओइना लाटलिबा अखोइना खुदमुन हारबदा अतोप लमदा सगोन हाइबा मागी स्पीसीज लाई ओइना लाटपसे आइना खनबदा मालेमदा मणिपुर खक्तंग ओरमबद्रा आइना खल्ली अतोप मफमदा लेरमबसु याय हाइबदे अखोइगा यामना थानबा याद्रबा फ्रॉम टाइम इमेमोरियल लाकपने अदुगा अनफॉर्चुनेटली हुजिक हुजिक अखोइना सगोल की लेरिबा प्रॉब्लम से मणिपुर दगी पृथ्वीदा हुजिक चटलिबा पोलो हाइबा मसाना अखोइ हाना सगोल कांगजैना हाइरमबा मणिपुर दगी हौखिबनिना हुजिक एट्रिब्यूट तौरे यामना पोंगना अखोइना हराउना वी गेव द वर्ल्ड द गेम ऑफ पोलो द बर्थ प्लेस ऑफ पोलो हाइदना हुजिक मालेमदा अराउंड 80 countries मुक्सी पोलो सानायना हाइ अदुगा मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन ना 1990s दगी इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट इन्विटेशनल टूर्नामेंट से हौखिबदगी 2014 दगी लेप्तना सही खुदिंगी तरुपदगी हौजिक से मणिपुर मालेमदगी तुंगान मफमदगी पोलो ओरिजिनल पोलो पोनीदा पोलो सानजब अदुसु कर्म मफमदा ऑल द ओल्डेस्ट लिविंग पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड हाइबा पाल कांजेबुंग सानबसे अखोइजे मोगी लाइफ टाइम ड्रीम मो एरफो मतमसिदा अखोइना वाजरिबसिदी मणिपुर सगोल असी हिंग्रे लेट्रे नोम मतम अमदा करिगुंबा अखोइन तंगाई फदना स्टेप खरा मेजर खरा लौद्रगदी एक्सटिंग ओइरगनी हाइबगी अदुगी अकीबदुने अदुने याम खोइन खंगनिंगेसि मणिपुर फंगिबा खोगी सगोल मखलसिगा अतोपा मालेमगे अतोपा मफमदा फंगिबा खोई सगोल मखलसिगा खेनारिसि माई पेक्युलरिटीसि करिनो सि थंबिबा खोइना सुम खोगी सगोलगी एक्सपर्ट सिंगना हाइबदा खोगी इक्वाइन मालेमगी खुदिमक सगोन से तुंगान ब लई कंटिन्यू तुंगान लई मागी लमदुगी चानबा उनमरक लईबा असाबदा लईबा डेजर्ट लईबा हुजिक हुजिक अखोगी गल्फ कंट्रीज लईरिबा डेजर्ट लईरिबा सगोन फजा फजा वांग अराबियन हॉर्स काने लईरिबा तुंगान बा हुजिकना मुक मणिपुर सगोन से मणिपुरी पोनी ब्रीड हाइबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सगोन 10 मुक्सी चौरप आइडेंटिफाई तवेन हाई सगोन ब्रीड से अदुबु हुजिक लारिक ओइना चे ओइना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज तौरिबसे सगोन 3 ने मारवाड़ी कथियावाड़ी झांसकारी स्पीति भुतिया अमसुंग मणिपुरी पोनी ब्रीड अदुगा मणिपुरी पोनी ब्रीड आइजे खोगी हिमालयन रेंज लैबा भुतिया गा स्पीति खरा मानबा पिक्तक तौबा अदुगा मागी हिंगबदा मागी नेचुरल एनवायरनमेंट जिदे हिंगबदा यामना अखोगी साथीबा मोंगी कलामिटी लाबसु सर्वाइव तौबा ngamba अदुगुंबा ब्रीड अमने से खुदमुना हाइजरबदा अतोप लमददी इसिंग चौरकपा नत्रगा टेम्परेचर वांगबा इंगकपा मतमदा सर्वाइव तौबा ngамदबा सगोन नाम लई अदुगा मणिपुर की सगोन सिदी नोंग तारसु इसिंग चौरसु मागी मंगकसे असुक याम लैरसु था अमनी अदुम हिंगबा ngamba अदुगुंबा यामना
ꯃꯔꯤꯡꯖꯦꯟ ꯈꯥꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯀꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ G.E. ꯍꯥꯔꯕꯤꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯕꯔꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯔꯦꯐꯔ ꯇꯧꯔꯛꯏ a book written by G.E. Harvey ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯟꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯕꯔꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯣꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯜꯂꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗꯨ ꯐꯥꯀꯠꯂ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤ 33-34ꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭रिꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯤ ꯑꯣꯜ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦड ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯍꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ G.E. ꯍꯥꯔꯕꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯗ every single family household however humble magi social status yengdana sagon jitra mitra ma lai hai aduga lam amada attack taw natraga defend taw se sagon mateng lawi hai aduga moise master horsemen na hai magi larik sida master horsemen because they play a game called polo sagol kangjei kouba masana ama sanai mazai zaida magi laik turadi lakpak si mi nifu sanai hai ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯅꯥꯒꯤꯗ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯕꯁꯤ 40 years side ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯁꯥꯟꯅꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯩ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯧꯇ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯥꯔ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯃꯥꯒꯤ bodyguard natraga magi mathona afaba khanba matamda karam kana khangi haibu sagai sagatlaga mapan kangjei mungda mukna kangjei sanahanba yubi lakpi tawna hanba sagol kangjei ayuk tagi nang dangbo sanahanba that is how akhoi recruitment process adum toram jane aduna sagon se is an inseparable adun haina basulai manipur gi sagon lanmina mang thana kan chen khirgadi sutan tanaru no haibama karino da manipur gi lanmi singse magi sagon se da magi puriba arambai se any side langmangamba side ta tungda mangda poisonous oiba dart magi hu hapasina chien grehen tanaru kanda langapodagi siba aduna akhoi gi yes pikraba lekestine valley isingna oina question ba adu isingda leiba civilization se akhoi karam kanda chakhulapno karam kana defend tawno haibase akhoi gi sagon da loinamak attribute tawe akhoi gi yamna luba lai oina lachaba adugumba akhoi gi sa amane akhoi gi sagon se tamo hojiki akoina hojik haiba hoi sahi khasni yam kanna hawraiba akhoi gi mangsilakadawre hana hai adugi hojiki sumane akhoi su hojik sahi yam dinatri akhoi je nearing 60 very soon ko ado akhoi ji lamphel pat uripuk sum polak pasida sum angang oringa degi sum sagon je sum urai sagon kangjei pana sangnaba kharaga sum urai tawdubu sagon sigi consciousness ama laibasi manipur horse riding and polo association adagi akhoi gi all manipur polo association akhoi tournament kharaga tawi adubu yamna nahongna na web ama laibasi 1990s sidaisida manipur horse riding and polo association na governors cup haina akhoi gi polo gi tournament ama hawi madugi haipet akhoi gi tangkak ama says the n hazari na tournament ama hawi masida manipur dagi leiba polo team mayam loina makse akhoi gi team kuthra manga ji sanai governor cup sina akhoi selective oiba invitational oiba khara sanai madudagi amuk 1991 dagi di manipur gi invitational oiba international polo tournament hogre marakta khara lep khre adubu 2014 sidagi di lep tana hujik sahi kudingi November 19 kunmapan phauba calendar event oina international polo communities na recognize toraba manipur polo international se khogi November tarik 19 dagi horok mapun phauji international calendar da yawrubne asumna polo player mayam na owner mayam na anouba inot ama pirakpadagi di sagon je hojik khara hingne aduga akoina khanjabadadi hojik manipur da lariba sagon se quinquennial livestock census haina amalai government of India na ministry of agriculture na sahi manga khudingmaki thidaba yadaba mandatory oiba livestock khui hogdong sa san pumnamak se khoigi India gi oiba thidaba yadaba sahi khudingi amalai aduda khoigi quinquennial livestock census si manipur gi department of veterinary and animal husbandry na madugi daita lawe adra khoina 2003 gi record ta yengbuda
1893 muk ponis lei Hoi. 1893 subject to correction ko adugi matangda amuk chahi manga tarakpada 1218 muk lei aduga basic decline ne hojik phawda matang thirakpada sagon gi number si 1000 aswaida sum swing tawi Hoi. aduda khoina sum thajabada di Manipuri Pony Society na 2014 da Manipur Horse Riding and Polo Association ki guidance magi sponsorship mana akhoi gi proin puthoga Manipur da leriba polo club khudimak adadagi akhoi gi pony onimak khudimak ki tha mari manga gi exercise ma khuina tawi masina kamdau gi hebo khoina sagon gi I card se khoina kui stud book haina kawi stud book maduna magi sagol gi profile magi chahi magi honor magi development kudimak se sum boy mari khoi gi chana mari manga pan bagi book ne ado akhoi masi PC haidana Manipuri Pony Society na initiate we 2014 da it was about tha humri gi exercise ne lamphel gi NIT da loimak pusalak tana khoi gi photo ka tana honor ga one tawi madugi matam du da khoina masing thiba mak natragasu madugi chathari ba exercise da Manipuri Pony se khoina tangai phadana akhoi research tawu se chamga sude haidi khoina maming thadana khotan tawu se chamga yogde aduna chingda manda khara leramba yankhayung phul leramba akhoi gi se phaina sijinaba pot honaba khotnaba sinaba se pulap tharaga randomly akhoina Manipur gi sagon se chatruk changwa sadruk saida dum swing tarambuni na khoi jigum thajai tabudu hoji guji akhoi gi veterinary department na magi quinquennial livestock census ki magi masing thiba je khoi yamna thawa yauna khawrang na ngairi kina maduna achumbu ogedabani na adubu laibak thiba haigadra akhoi gi aina ngasai panjakiba Manipuri gi pony breed sigi loinana India da Marwari sagol haibase sahi kumari kumanga gi mamangda moigi masing je lising kun surakpa matam sida mut khidore na movement amalai there was a movement of the entire horse community me amjina moigi breed lising kun suba matam tara si suba matam dida pakhatna adai matam da akoina hajarak paji Manipur gi sagon je according to the official record lising ama sudre adu targi kedogudaga ne haibase akoina amasi akoigi endangered oire vulnerable oire critically endangered oire se classified to view other government amasi gazette am phongbiu madugi matungina center gi breed si kandaba yadi haibagi natural course adum action laksagani aduga aina ngasai hajini mud akoigi International Union of Conservation of Nature akoigi IUCN haibasi malemi chatnaba norm amani adula magi norm says da karigumba breed ama hui hodong sa san elephant tiger lion ladiba jiba punemak se hana akoigi vulnerable haina category am khaidoi hingbada war vulnerable haina madugi matungda amuk kitang madugi kitang dangerous oiba stage sida koina endangered amuk hai adugi matungda amuk khwaidagi tangai badana losilakpa yadaba mangidauba kumusina critically endangered hai critically endangered se karamba criteria da pothoke haibada Manipur da khoina chanaba malemi chanaba tungan le kudamun haibda zoo da goina nungsa manga yo e haraga masina ai masi kalani habi ade nungsa manga haibasi nungsa amagi magi area am leini magi prey base samu manga zoo da yo e haga ya nate remind down akoina area se sumyang pa matamda adi magi atop society gi chanabi gi malangi matungina amom masa pokpa yaba tara kun yankhai masidigi mathang handal taragadi vulnerable ore endangered ore critically endangered ore haire aina ngasi aigi lakai amada sagon amom tara yo oga aina masi sagon tara yo e haraga critically endangered oidre habasu yade tawdu Manipur gi sagon haibasidi akoina khangnar ngaktani Manipur gi wetland oiba magi society wetland area se je hingirak pangaktani lamphel part atana tungan ba Imphal East West Bishnupur Thawal district kujina kakchinga na hairagasu magi ising chatapham magi part matik leram misida koi natural habitat ne unfortunately Manipur gi mi yang khalakpa government na magi project mayam logi badagidi lamphel haibasi matam mamada koina ngang oringa da akhoju early 1970s 70s da oripo boys tamjare maduda koina khoigi school lagi mai leidaga yengma matamda khoigi construction ama pawu leite alam pak si pak na khoigi leisba ngaktani natural environment wetland natural air conditioner haidana ayukta lechin thadana leiramba lamphel part sina entire valley se khoigi temperature for control toromi harami bani aduna topa biodiversity gi part mani tawdu maje khoi sagon gi natural habitat ne natural habitat asi mangsela abnina sagon si lambi da thore aduga hojik Manipur gi sagon ji kari gi handara inu haibase akhoi gi common sense da reason ani khak lei number 1 akoina toina punjai magi natural habitat gi tanthura abnina kadai chatkani
common sense khoi lambi da thore lambi da thora amnina garbage khoi lukha hundok ko mayam sare lukha hundok pasida laibak thibadagi plastic ta yoma ga puthra pasu sasan gre plastic ta magi mahau sum sa basum hanara amnina colic food poisoning ga sire sagun macha ama po matamda hojik lau uba matamnina sagun macha mayam je lona ma pisin hina chelaga food poisoning taroni pikna dum chasalani makhom thakpa hek loibaga tha taruk hek loibaga makhom thakbaga ma chaba horani fresh oiba charaga hingadabudu mamagi matung ilaga charaga salup chapda plastic charani laibak thibadagi di amuk lambi da tummani lambi da satani gari na thungwairaga muk sirani aduna there are two reasons why the khoigi manipur gi ponisi masing handrai no haibada number 1 food poisoning second natural habitats anthropodagi gari na thomaga accident da lone sire gari thoma habina te ta khaibadagi sum tawdagi lona mak handicap odaga sibne and issue ani se kon address tarogadi yes we will be able to save to some extent aduna music lives yamna khoi gi manik chumna takpi di hai tare khoi gi leidiba sagol sigi masing handari sigi tai sai do kai tam break lause game break ki matung da ai khoina leidiba problem si solve tawna na bagi kari gundumba pathap sing lokhat pa leidage duga government na khoi gi puthokri ba sigum ba 2016 ge policies da yawribs na kari no policy na hai se kari no duga haidiba policy si ground reality da kadai phawa masi implement taw ge habu break ki matung da mu tamini si brem tang lominari Pabiyu, Nainabiyu, Tanabiyu, Lamjingba Times. Makhal Mathelgi Khudol, Maru Oiba Pau, local, national, international, Sanabungi Paugdam, Mahiroi Singinamak, Maitai Mayekda, Akanana, Mapung Faraba Paung Singba, Lamjingba Times, Lamjingba Times. Isa Gi Pau se Thadariba Hawker Singda Haibiraga, Lobiba Yaragani. Break ki matung da muka na taram na okseri ngasi school ba special show on poni da ko nei nazar misi leidiba manipuri ge sugum atang makhal gi sa wa ba ko gi sagol asigi marai bag si kadom da no duga kari tawraga di masi marai bag se ko ne chup thoba ya bage ha bi matang da manipuri poni society gi secretary tamo ningthoukhongjam Ibungochoubi ko nazar bani tamo break matung da mu ko sai tamo ya marik sum no kai leidiba maram do ha ba tare la iba ko endangered oi sle isi kari gi dei no ha ba sima takpi gre laksening is ko na masi karam kandagi sigum realization tawra kanda kalhoda ya des tawra kanda kari ko singthan ningai oiba adugum ba ya ko kani lupsin bu oro da government ki mai ke de oro changsil pa lai ge apsi tang nei na bi akoina yamna major movement taruk pusi koire adu akoina thangkhang da akoina nisingjabsi Manipuri Poni society na the status of Manipuri Poni na chauba workshop ama matang lakpadagi that was the culmination Manipur da leiba polo club kunmari kunmanga owner mayam jina punjalaga lamfel da khoi achauba function ama one status of Manipuri Poni hana khoi ma phammi madu da khoi gi government of Manipur gi veterinary department na khoi gi tengbang dawidana issue se punna khamina se haibagi tawbagi madu da mandate ama akona honorable chief minister da Manipuri Poni society gi president na khoi gi oibi ba khoi gi amol Dr. Ketrimem Chaudhary na khoi gi memorandum ama submit tawi tangai phadana Manipur government na masi kanchi hai taragadi policy ama oina government na masi thokpiu haidana adu kuina tangnaraba matungda luckily hujik akoigi kanogi manga tabiriba di Manipuri akoigi policy on conservation and akoigi development policy haina ponigi thoibase 2000 da thoibase kwaidagi phaba akoigi laibu phaba policy hana akoi logjei policy ama leragadi madugi matungina honorable chief minister na chairman oibani akoigi matam gi chief minister na chairman oibanina member mayam yauri department mayam association mayam yauri magi guideline piriba magi pangthokadaba mayam se matam gi hapsal aga akoigi hujiki leiriba issue se thengnabagi adu matang amraina khalle policy ama lehawrabanina madu implement tawdaba yaroi adubu akoin demand tawjaribadi Manipuri Poni Bridge se government of Manipur na yamna akoigi atuba matamda critically endangered ne haibase ahi akhanga tanaraga lautho agadi kudamona harabada Manipur da sangai se akoi mangi gadore haibadagidi Manipur government na sangai se kanbiu wana haibadagidi koigi department na mai koi wildlife eki makhana hojidi sanctuary ama thamdana sangai se 13 5 da ngaram base hojiti at least triple digit yaure almain da una magi critically endangered na lautho agadi
ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯐꯤꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯋꯦꯁ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ 500 600 1000 ꯑꯦꯀꯔꯒꯤ open grazing fields ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ that will be the first step ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ 2014ꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯗ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯋꯥ ꯂꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ 2014ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ NIT ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯗꯨꯗ ꯁꯒꯣꯜ 200 300 ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯟꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯌꯨꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ they are encroacher now ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯁꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯛꯇꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ again urbanization or development ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯗꯦ so how do we ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯕꯨ ꯈꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯒ ꯈꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯌꯥꯎꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟड्स ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯣꯅꯤ ꯀꯟꯖꯔቬꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ 2016 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯩꯅꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ grazing field ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ grazing field ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ इनिशिएटिव लौगनी है मणिपुर की सगोन लोइबसिंगसिदा करी करी इंसेंटिव पीबे याई आइना खुदम मोन हाजरबदा सन लोइरदी मागी संगोम थोई अदगी अखोगी मागी अखोगी मिट चाबा याई मागी बाय प्रोडक्ट याम लैखरे अदुगा सगोन हाइबसिदि लोइर कांदा मागी संगोम थोपसु नते कानबसु मनते एक्सपेंडिचर ngakतने अतोप तोप कदाइदा हाबदि होय डिस्ट्रिक्ट खुदिंग सेमगत पिदबनि हाइबदि पॉलिसी दि यावरगसु कदाइ बोल मसी सेमगत पगी ममी ता अखोइना सुम ताबदा अखोइगी सगोल कांगजी हेदन लारिकमा उजा कुंगसिल हा मंगांग अखोइना एल शरदचंद्र डॉक्टर एल शरदचंद्रना सगोल कांगजी ना मान लारिकमा फोंगे मागी एक्सपीरियंस अदगी मागी अंगांग ओरिङाइदगी सगोन हरकपगी मणिपुर की पुयादा करम करम सगोन मयाम लेरमी हाइबगी वारी म हवे मतंगदुदा माना यामना फजबा चैप्टर म पराम यावे अइना अंगांग ओरिङाइदगी ngasi फावबदा अइना सगोन सानजरक कांगजेबुङ हाइना माना म ममिंग पले अदुदा अयु सुम पारमबदा सुम नुंगाइबदा अइना अंगांग ओरिङाइदा सगोन कांगजे सानरक मफम कांगजेबुङ हाइबजे अराउंड 44 मुक ले मणिपुर की दमगा सगोन कांगजे हाइतारगदी लरिबा मणिपुर की अखोइगी लम लम खुदिमक्तगी अहल लमन अमदि नहासे कौखलगा करम मोंगदा करम सैक्रिफाइशियल स्पिरिट करम करम एरिया दी ओपन ग्रेजिंग फिलो ने थमसिगे हाइबजे आई थिंक मजे खनद्रगदी थोय हमो लाउनरी कोगी हाइनरी ngangnari कोगी मीटिंग द nganggani सिगुम दुम थोरम लापदा हाइगनी बट कदाइ भो मसी कोइना सक्सेसफुली कोइना चंगसलिबा खोंजंग कोइ चंगसलिबा सिगुम पानसे फंगना होनबदा पॉलिटिकल विल हाइबा तारे सि कदाइ भो मसी मथौ तागे हाइबसे कितंग कामन थम्बि पॉलिटिकल विल जे इन खंबदा अखोइगी गवर्नमेंट द लरिबा अखोइगी हुजिक ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट प्लस अखोइगी पॉलिटिशियन अखोइगी लोकल लीडर्स मोगी कमिटमेंट से लोइनमक्ति लई अलुगा मणिपुर के सगोन सिदा इमोशनली स्पिरिचुअली लोइनमक अखोइजे इन्वॉल्व तौबु ngakतनी तौबुदबु मागी विजडम अदुगा मागी यामना प्रैक्टिकल लोइबा करी तौगदगे हाइबदुदि अखोइगी आइना यामना कन्ना खुतुम तारगा तौदबा यादे हाइबदो मदुगुम म आई थिंक याम दरकार ले सिदा खुना सजेस्ट तौनिंगबसे अखोइगी वेटलैंड हना मागी अखोइगी खास लैंड हना लरिबसे सि खरा अखोइना चिंग्यादा लरिबा अखोइगी ताम ताम लैबा मयाम खास लैंड मयाम जे इना खनबदा मणिपुर से वैली से चावना लरिबा अखोइगी चिंग्यादा लरिबा अखोइगी खास लैंड मयाम लरिबा खरदी डिस्ट्रिक्ट अमममदा 1000 एकर्स अममम अखोइना गवर्नमेंट ना मदुगी पैसादुना इवन प्राइवेट ओनरशिप लेरमगा अखोइना मोगी लैब तारे खुदम ओइना हाइ तारे को अदुगा मजी ओपन ओइना थमगा मागी बायोडाइवर्सिटी मदुदा मागी
ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯤꯁꯨ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯝꯕꯥꯏꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯐꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯥꯏꯇꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯅꯤ ꯂꯝꯐꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯟꯁꯨ ꯆꯥꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯥꯅꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯉꯥ ꯐꯥꯅꯤ ꯁꯤꯝꯕꯥꯏꯇꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯅꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯅꯣꯕꯗꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯉꯥ ꯐꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯔꯕꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯥꯏꯇꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯗꯤ ꯋꯤꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯣꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯋꯤꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯁꯒꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯒꯣꯜꯅ ꯆꯥꯛꯆꯥꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯗꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯇꯨ ꯗ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯒꯣꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯒꯣꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯊꯣꯛꯁꯦ and let them go back to their natural habitat ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯚꯦꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ return their own homeland ꯃꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯐꯪ ꯑꯐꯪ ꯆꯥꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯟꯖꯥꯕꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯗ ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯈꯜꯁꯤ ꯇꯥꯡꯉꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 2017ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯆ ꯑꯩꯈꯣꯏ 500 600ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯪꯍꯦꯟ ꯍꯦꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯀꯜꯍꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯁꯤ ꯌꯥꯡꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯥꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯐꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯧꯕꯗꯒꯤ ꯀꯜꯍꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯇꯣꯛ ꯑꯣꯟ ꯄꯣꯅꯤꯒꯤ ꯁꯣ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ